Sos. Hayi mina ngomanda. Obo. Dala khanga besafuna utsho naboyeza. Kasi ni fanele nisuma ku ta ni ta vona n'wana wa mina. Wena kuntu no ta pulana wena, wena tlo niriko. No ta pulana wena. Ntlo n'wana mina mbali andzela ku lava ntirho. Ni na ntirho for wena. Ngempela malume, hayi malume ungawuncede kakhulu. Hayi vele mina ngifuna umsebenzi malume. Yabona futhi mina ngenza nanoma yini uthi ngijabulise intombi yami nalengane yami malume. Yeah man. Malume khosho ke man. Kahle umsebenzi wami ufuna ungipha wona malume. Mbali. Ni kombela ku yinyizela na ta vulavula na hochile ya wena leyi. Yi nyiki space. Okay. Ni kombela ku ni yingisela lawa ni voni. Ene u pfula tingeve timbirhi u ni yingisela kahle. Ni twa ku ni ri. Na ngikuzwa kuhle malume ngizwa. Xilo xo ni xi endla ku lawani a ni yingleli wena. Ni yinglela n'wana wa mina Mbali. Ene ntirho lowu ni ku lavela kona u nghozi ngopfu. A wu lavi toya. U lava n'wanuna loyi a tivaka timhaka ta yena. No swi le nyamela munna ni. Mani twa ku ni ri. Hayi malume khululeka malume ngizwa kuhle futhi yabona mina ngimuntu othembekile ungathembela la kimi malume. Malume khosho ngani umsebenzi wami ongifonela wona.